В селе Полтавка Красногвардейского района праздник. Здесь заложили первый камень под мечеть, строительство которой местные крымские татары добивались еще с момента возвращения на родину. 3 месяца назад, во время священного поста, мы рассказывали о проблемах с постройкой этой мечети. Но теперь все они разрешены. Biz bu toprakta cami kurmak için ve onun temelini koymak için bayağı kuruluş materyaller topladık. Gerekli vesikalar Muftiyat ve Kırım Nazirleri Şurası'nın arasındaki anlaşmalara göre hazırlandı ve ona göre biz bugün kuruluş işlerinin birinci gününün tantanalı merasimini geçirmeye toplandık. Biz kısmet etse sağ selamet olsak işte bu bir ayın içine bu bir gelecek cami binasının şu fundamentini yapıp çıkmaya büyük ümitliyimiz. Будущая мечеть рассчитана на 200 человек. О планах на будущую мечеть рассказал главный прораб Рустем Мамутов. У нас по проекту 2 минарета, купол будет стеклянный, круглый, 2 этажа. Начальный капитал для строительства фундамента у нас уже есть. Я думаю, что мы этот джами в течение до 2 лет, я думаю, мы его закончим, иншаллах. В честь долгожданного события собрались десятки крымских татар. Строительство началось с молитвы. На месте будущей мечети был совершен обряд жертвоприношения. Kuvvançlı günde bugün Bismillah деп başladık. Cami meselemiz açıldı. Ruhsat bizge verildi. Adamlar da köyden toplaşıldı. Kuvvanıp geldiler. Allah'a şükür. Kuvvanamız. Endi bu kısmet Allah kısmet etse de Allah'ın yardımıyla camimiz olacak endi. Вот başlayacağız. Счастье переполняет, что сегодня начало строительства мечети. Хвала Всевышнему, давшему такую возможность. Дай Аллах, чтобы мечеть была у нас завершена удачно, чтобы больше было верующих. Потому что ислам – это чистота. Кто такой мусульманин? Который чист душой, помыслами и телом. Жители Полтавки все еще нуждаются в финансовой помощи для продолжения строительства. Sizin studiyanızla bağlı olarak şu rolik hazırlanğanıydı oraza vaktini. Andan son işte Kırım'da ve Kırım'dan dış yaşayan vatandaşlarımız ve vatandaş olmayan işte Müslüman insanlarımızdan paralar kemige başladı ve şu halkın parasına bugünkü bu toprak damartısında toplanğan kuruluş materyaller ve başka hareketler şu paranın oldu. Şu münasebetten işte şu yardım etken vatandaş ve Müslüman insanlarımıza bu fırsattan faydalanıp büyük minnettarlığımızı bildiremiz. Sağ olun saygılı din arkadaşlarım, vatandaşlarım. Sizin yardımınız ile bu kısa müddet içinde bizim köyge, bizim cami azbarımızga bu kadar şey sizin yardımınız ile oldu. Elbette gelecekte men ümit etem ki mana bu birlik olarak yardımınızın kesmeyip devamının yardım etmeye tırışarsız bizim köy sakinlerine ve bizim camimizge Allah kısmet etse.